Unay-unaytan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. Unay-unaytan ka? Naimbag nga orasyo amin, papagayam, sakbayam ang rugi tayo, adtoy pay ni Auntie Jor. Wen papagayam, shout outan tayo man, dagiti suki tayo, akas kada Jovi Gandeza, Oliver Gutierrez, Leonora Bautista, Georgia May Weather 28, Imelda Velasquez, Jasmine Rivera, Corazon Gazmin, Ray Ralustiano Sr., Imelda Cabang, Joji Cruz, ken Janeth de la Cruz. Ken kada kay aminan, anaayat amang tartarabay, kadagiti amin adramami. Thank you so much kada kay amin. Dagiti sumaruno a shout out para iti next nga upload tayo. Kat ita, adto iti pakasaritaan asinurat ni Nestor Marcos, napauluan iti napalangguan. Dito'y drama tayo. Unay-unaytan ka? Hello, ising bakit? Apay ni mawag ka? Gaputad da good news ken ka lakay, kat sigurado amaragsakan ka. Ano na ita na yung bagadamag bakit? Natayon ti aywan ko abakit dito abroad. Anya? Ay unay-unaytan. Saan nga ro da good news Bad news nga ro ata awanan pagsilduam kas caregiver dita no natayon ti aywan mo. Apay amang isuro ka? Good news, tinaamuam. Amom no apay? Apay ko ma. Gapo, ta ibingayan nak iti riw-riw a kinabaknang na. Ti kayat kasawan, ti bakit atarakin ko. Ha? Anya? Wanla kay, iso nga agawid akong dita Pilipinas ta agnegosyo tan. Adon ti kwartata. Baknang tan. Basta, unay-unaytan ka. Agpaiso ka diti damag, barok. Damag nga niya na nasuleng. Apimbusa yun ti bakit atarakan ni ising iti abroad. Kat imbingayan na kano iti nagado kinabaknang. Ha? Ay, unay-unaytan ka. Nagpartakan ti damag. Kay tawag lang ni ising itay bigat kanyak. Amon ti sang karubaan. Gaputa naglapayag ti bulong ako nada. Iso adikan mas daaw. Unay-unaytan ka. Ay ka manumot ababoy ngay kada baka ti parchin yung taon tun sumangpot ti asawan. Alyan? Damagin nyo adagusan no marot parchin may. Apay, amoy ulangan nga agpataya kamin tao. Amo milatamot tin at ado ti damag. Unay-unaytan ka. Talagang agpaison sa naglapayag amin abulong. Gapo, tempadamag kun kadagiti amin agagayem ko dita Pilipinas. Anya? Unay-unaytan ka. Isumot lang nga amon ti amin abak ng tan. Siyempre masapol ang maamuan damat. Tapno saan data atagtagibasitan. Kung kuna ready, para aywanak lang iti bakit ngagkabaw. Anya nga ita, di sudan ti umapapal. Ang mga ibagada ang ipalpalangguad mo, ti kaadati na ipatawid ka. Bay amlata na kasta ti masasauda kanyak. Tinapatag, kat agpaiso abak ng tan. No kasta, sikapay tinangibaga karagiti gagayem mo, nga agpadayatan to no sumangpet ka dito Pilipinas. Kamu na. Imbaga, apo martita, iti 5 ababoy kun may saanwang. Ano? Ay, unay-unaytan ka. Nagadun nga yung maparte. Ay katapno mabsog amin nga umay tumakidaya Oray agisupot dan tupay, nisot kayat da. Unay-unaytan ka. Dandanin, ti panagawid ko dita Pilipinas lakay. Iso akayat ko asakbay nga agawid Kat pukanam aminen, dagiti mulam amarunggay dita glawlaw ti balay. Anya? Apay nga ya pukanag? Kaputa iti panagawid kunto dita, saan kunton akayat tagsida iti marunggay. Wan man yaman na klase tinatang. Anya? Unay-unaytan ka. Daguraw. Daguraw.
Una na itong kaka. Anyat ibagamaya si kachismosa. Nadaguro ka niya. Apay, sumgar ka makangag itinagan mo adaguraw. Wala, di mo ba'y amo papintasan ba? Ay, awanta mo ka pang papintas pa itinagan adaguraw. Ay una na itong kaka. Dags, kunam kumamot na. Anya, drugs. Ay, maya mo kidya. Medyo pumintas mo ba, say? Isungarunan, ipangawag mo kanya. Masapul abaliwam nga rod ti agbunyag, tapno drugs ti panagan mi kan. Anya, baliwak tagbunyag. Ay saanan, sigurado nga awanan mayat ang mga nakanya kiti bunyag no baliwak tagpabunyag. Ay, di mo nga rod laglagi dawan. Adaguro latan ti awag mi ka. Tay sumata talaga tinagan mo, di nagbunyag ka. Oray din niya na, daka kinagan mo daytaan. Una daytan kaka. Sige manlangan. Mga maguri ka. Anya aya talaga ti bagam. Ay, amom ka din ti bumagbagang adamag dito'y lugar tayaw. Saan pa ay? Nasa anak mo't at ismosaw. Wano chismosa akasken ka. Ay, unay daytan. Umay ko nga rod ipadamag ka. Kasta magtibagbagam. Anya ti bumagbagang adamag ako na. Mbamag, kasla aklanap lang itimbaga matismusa ak. Unay daytan. Sigaman, di ka man lang maangawan ako na. Sige, ibagam kindin, ti bumagbagang adamag ako na. Adag padaya dito'y lugar tayo iti mabiek. Anya, manaw ti partinda sulay. Andan to ka din nagsara a partinda. Ada ti may saknuang sa 5 ababoy ti partinda. Anya, una ditan kaka, nagmayatay no kasta. Ay, sanayok nga rodan, isaan nga agbusog tunggal mga anak. Anya, apay adi ka agbusog ngay numangan ka. Tapno adon taw, ti makan ko, intundong tang ti padaya nga ibagbagam. Tayo na'y daytan kaka. Masaya nga nakamang pukan ka na ito'y mulak amarungkay. Kung nada nangingina ti may sa kapuo na marungkay ngam ti may sa kapado ano mamatyak mo ta. Tay di pala kakaskasarmi kan ni ising ti panangimulak ka na ito'y amarungkay. No kwenta ti bayad ti nasidamin amarungkay. Sigurado, saan pa nga umanay ti bayad ti may sa akapado ano ang? Aray, pagkarkararagam samat na marunggay, apaya nakaparintumang ka amang tangad-tangad. Sana kagkarkaranag ama daguraw. Apay nga raw at ang tangada. Ukana ko na ito'y kabayagan amulak amarunggay. Naumakan aya ngagsidsidat marunggay. Saan matkat day? Ngam ti asawak ti mauma kanon ngagsita ti marunggay. Isa dinan kayat nga damasangputan na si bibiyag amulami amarunggay. Alya, unay-daytan kaka, napatawidan na di asawa mi ti kinabaknang. Dinan kayat tiagsida ti marunggay. Anya nga ti mabalin, no, di namutan kayat tiagsida ti marunggay. Sayang, nagti dadaalam amarunggay awaraw. Tay ko na akon. Awan mabalin. Jak kayat ada iti marunggay to ti pagapaan mi nga agasawa. Unay-daytan kaka. Sulay. Apay daguraw. Anya ti bagam ta nakadawas ka man. Nakita ka nga raw di ti arbayan niya. Sa di magasa ko na. Anya nga rod ti damag. Pinukan amin ang ni Carlene ti mula na amarunggay ti aglaw-law ti balay na. Na, kano nagmayat dagi di amarunggay, nakalaplapsat dagi ti bulong da. Sano agbunga ka, naglulukmag ka, nagaatidog dagi ti ibunga na. Uy, kaputa hybrid dagi ti mula na amarunggay. Oray no masayangan ta akat saan tamad ako kwa. Ay, sa bagay Ngam apay, nauman ni Karday, ngagsidsiday ti bulong ti marunggay, kas kada bunga ti marunggay. Saan kano ang mauma ni Cardain? Ni ising asawa na ti mauma ka na. Ay, no kasta,
Ni ising ti akin mandar amapukan dagiti marunggay da. Why, tadi na kanun pagan tagsiday tinatnatang. Ta kanon ti kwarta na nga igatang na. Kanang iti agkakaimas amasida. Ay, unay daytan ka. Tatadaguro, timot aday laklakom anuang mo. Adda, baraw. Apay, umatang kahit ipagaradaw. Saan tata? Partyantay to kumain itong sumangpot ni bakit kong agapoy di abroad. Talagang agpadaya kayo. Uwan tata, kung saan la anwang ti partyantay to itong sumangpot ti asawa. Adan to pa'y 5 ababoy. Apaw, Stomach progress manin ako na dano kasta. So, di kayo na agbuso-busugan. Adun to timakan nyo, ito na agpadaya kami. Ay, talaga man, nakaplanon rito. Talaga akong kontrol akong timangan. Sipod na amuak agpadaya kay tao. Sige, hintay nga rin kita, Jane Wangyaw. Marang agkinayatan tayo, ti presyo. Ilakla kayo latan abrutan yun to, itong umay kayo makinaya. Ano? Ay, daytan ka. Unay hindi asawa. Mahilig unay iti surprise. Kung na sumangpot, nang di na matibaga, kaano ti sangpot na. Tapno makapagsagana. Sino nga tamo dito umayasa nga ili. Amangan umay managsaludsudan kaano ak nagpadaya. Ay, katakman langit. Umayay! Surprise! Sino ba ka? Andakan? Wala ka, yada akon. O sige, tulungan ako na mangisir ka dagito, bit-bit ko simangpet. Ha? Ay, ayan na. Ayan ti bagbo nang ikabilam iti kwartam. Isutiyo na akong isir ka mapanitulay. Ay na. Anya? Unay daytan kaka. Talaga, rupa kat kwartamot niya karding. Ta isuki din adagos ti damagem. No ayan ti bagko anang ikarga akiti kwarta kasi mangpet. Amangan ngamin no ado ti umay makisarabo. Kat lumakita da nga adot kwartam. Sigurado nga ado ti mangitaya ti dakulap nakin ka. Kasta aya? Ala ang marudon dito yung shoulder bag ko. Taing kaiduli ni taparador. Isot nagyanan ti kwartak dito eh. Inkahan, darasam. Kunak man mo, napnoy ti kinabaklang na ti bag mo. Ay nalakay, saan amabalin, makita da, anapuno dayta ti kwarta, amumut abawal dayta, limitado, kunak kuma. Ngam, saan adayta ti pagsaritaan ta, basta, adda di talaeng, anakadeposit ti daduma, mairwartan to, agbusog takit di, agpapas takit di, taado ti kwartatan. Kasta aya, ay, daytan ka. Daguraw, gumatang ka man tilakok at tarong parya sa luyot kanda dumapay apakbutam. Magustok at ipinakbay. Magure ka. Ano pa yan na sursurong taglakaw? Kinagpay sunak at italaan. Mabainak kumangag lako-lakaw. Ngamrantak ngamen ti mapan makisarabo kini iseng. Ano ya? Props kulaeng tuy awit alakok. Tapno jak mabain sumungad mo't iti balay da iseng. Pura daytan ka. Bakit? Nakaluto akon. Umay ka tamandan. Anyat si data lakay? Pinablad na balatong, linao ka kiti bulong ti parya. Anya? Pag sida nakitinatang? Jak kayatan tinatang asidaan. Daytan ka. Anya nga ron ti kayat mo asidaan. Ingka gumatang iti lechon. Wano data special longganisa. Daytan? Nagarti kamutan? Anyat serbiti kinaado ti kwarta ngay. Ala, ingka kidin ta mabisina kong. Igatangan nak, iti agkakaimas amasida. Daytan? Palang gwad kamat bakal. Nagbayag mutan ni Karding anapan gimatang iti sidak. Iseng! Iseng, balasang kaw! Nimot na nasuling ti sumungad. Anak kaigem iti labba. Ay, balasang kaw. Kita mo't ada gitu lakok. Gumatang ka ni ti sidayaw.
Ay na, sangsangput ko lang nga naggapoy di abroad. Ngam umay na din lakwan iti masida, nana. Wun taam mo ka paboritom dagito. Anya aya dagita lako yun, nana. Ay aguray ka tay disuk para pinakbut anak natang dagito'y lakom na nasuling. Wan, balasang ko. Ada parya, ada tarong, saluyot, kamates, bawang, kanda dumapay. Gumatang kan Ay, sorry na nasuling. Ngam dya kaya atong tinatenga si daan. Anya, unay daytan kaka. Adon ti kwartak. Katjakon pagan ano tinatenga si daan, nana. Anya nga ruden nga iti kayat mo si daan. Ay, syempre, dagiti kakaimasin dagiti lechon. Padaw, dagiti nagdadak kilaunay. Rasa, ay maka-allergy dagita. Baka, kan basta dagiti kakaimas kan agkakangina, nana, dagiti kayat ko. Uday-daytan kaka. Nagsaya at tinateng asidaan, tapag paatid dog iti biyag. Jak kayaten aruutan ti tiyan ko nana. Iswa pinapukan ko pa'y ngarudan namin namula mi amarunggay iti arubayan. Ay unay daytan kaka. Kabali mo ti ugali ni Ising, sipod nagkapo iti abroad. Apay, anyat napaliin mo nga ugali na sulay. Nagpalanggwad mo ten. Ti kunana, di na kanun pagan ano tinateng asidaan. Di na kanun kayat amaikan ni ti root ti tiyan na. Babaan ka dagita bulbulong nga masida. Unay daytan kaka. Anyalat tangignan, nagpalangguad na bimaknang, no di nan pinagan anaw dagiti natang. Kat, gapo iti panang pabain na kanyak, iti papan ko panaglako ka dagiti natang, sa anak taon amapan iti padayada. Anya, unay daytan. Apay nagpauyo ka ngay. Intay to amin taano ti partyenda, sayang may. Mangitugot tayo to pa iti sili silupin, apang isuputan tayo iti iyawid tayo to amasida, unay na itan. Ay nalakay, naibos mo't amin na nasagana ta. Awam mo nabati. Ultimo dagiti pinailasin ko, awam mo't tan. Nagrapas mo't tibuksi dagitan anak idaya. Awan mabalin, bay amon no inyawi na nagiti imay na kidaya. Agsidatan to ni tinateng, tani makasuya mo no puro karne. Ay jak kayaten tinateng. Iso bumirok ka ti baboy apartsinta ta iref ko man la aminan. Tapno den inuta kasi daan. Unay daytan kaka. Sa nga bukal na baboy, duwa talang mang sida. Mga no ma-high blood tantaw no masidata ti sa nga bukal na baboy bakag. Ay basta, karnilatan ti kayat ko asidaan. Anyat serbi nga iti kado ti kwartak. No jak masida dagiti kayat ko magkakaimas. Masidak to pa'y nga raw, inton maun natakaon. Unay daytan kaka. Nanasulay, pangaasiman, tulungan da kitagdama parikot ka. Anya ay ti parikot mo kardeng. Nakadado lang nga ti kwartayon, agparikot ka pa'y. Danagan ako nay, tasipod simbang pati asawak, karnilatan ti kayat na sidaan. Di pa'y nagsida talaga itinatag. Saan pa'y nana? Pinadas ko nga rin tinagpakbot idinaminsan nga daw. Napanlalaimpak iti panganan iti asaw. Unay mo daytan kaka? Dandanin may bus diya pinartik asa nga bukalababaw. Dandanin ang masida aminan. Lagarsab iti karne. Ay unay daytan kaka. Ay, awan ano kasta? Umasidag ti tanem no kasta ta ma-high blood ka maatake. Isungar ti pakadanagak nana. Isa bagbagaan niya man ti asawak. Pangasiyaw. Ibagayaw asan na nasaya at ti kanayon akarni asidaan. Ayun ay daytan kaka. Balasang ko. Imbayak ta na istorya ti asawam. Akar nilatan ti kayat mo asidsidaan manipod simbang put ka nagapo abroad. Agpaiso day tanana. Anya kumangay no kas tanana. Makapadakas mo titi salon at dayta. No kanayon latan akar ni balasang ko. Ay,
Saan kay man namang isuro na nasuling? Adu ti kwartak kunak lang aruden. Jak pagan anong tinateng. Imasak itan ti agbyag. Babaan ka dagiti agkakaimas at taraon ken masida. Ay unay daytan a kinapalangguad. Bakit? Nakaluklukbag kan. Di ka kadi mabutang, iti di mon pan nakakontrol ti bagim panganapangan. Anya kumat kabutang ko. Ungayam, ingka man ipapudot datay tiddak alitsyon na ginatang ko. Ta agkallo nga man. Mangan ka manan? Una, ingka man ipapudot ta mga anak. Masadutak. Sikan ti mapan mangipapudot ta si kamot ti mabisig. Siya man laengan. Anay. Apa yan? Ulawa mo tan. Isip bakit? Bakit? Ay na, awanan ti serbi ti biyag kulakhay. Paralyze akon. Di kan tumot kami may sursuro iti. Kunami kan ka, adi mo unay ti karne. Di kamot mapnag. Kasla kanayon ka ang agawan. Anya nga ita. Di, na high blood ka. Paralyze kan. Salot ki di ti kastoy. No kaano pa ya bimak nang ta. Iso mo ti panagbalin kon ngawan serserbina. Gapo, awan disiplina mi ti bagim. So nagbalin kan nga awan serserbina kasi ti kunam. Bunga amin dayta, iti kinapalangguad mo. Ti mo ba't kaya tatalyawan tinagapam ariga? Unay daytan kaka. Sana gapo ta adut kwarta tayon, aramidon tay latan ti amin na kayat tayo. Na orendo makapadagas mo tan iti salonat. Masapul ti disiplina iti bagi. Tapno saan tayo amay pada iti kas iti napasamak kanising. Nariga, tinapalangguad. Taday tati mangiturun kan ka, karagiti saan, anasaya tapagteng. Nitan gagayem, tinagibusan, ti pakasalitaan, anapauluan. Tinapalangguad. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.